Introductory and get together with people of Deopani what happy and policy make ang nipon. Nilip BJP Mondol Committee atumpian anisan kichora. Greater Difu Bazar Committee ame Phukimiafan Difu Press Club hin pen karchapon. KSA Thompson, KSA Jameson apen Kongres Aracharya Songja Tomta Karbi Anglong Autonomous Council ASTM Dr. Tuliram Ronghang ningkan phokep amahang ke thek arni him kang thandun. Lakhain ko rapli Deopani MSC constituency ke parlo Nambor Bagan Stadium along MSC Sorbon Telenga pen kapin khat pona tengsi Boreng Klembang Lo Charlie Asong Hampang Asong Beha ke Klema Bangpu Anpata Department Doana Tumpian Chethan Chimum Ajamek Pamanpon Tonsi Sorbon Telenga ke Charipon Amialong Alihiaman pen ASTF Pranab Teron Ronjit Singh Tanti Suresh Lek Thelapen Jiwan Beatum Chetongdun Labang so Amialong Kibang GR ni ke Klempon Jasai Amo Mate Deopani MSC constituency ke Parlo Angkang An ke Paching Turpon pen Peace and Development Aputhak Tingki Chethan Pon Hanjang lang so pen Rajit Tonrong ki report Malong News যিহেতু আমি 24 নং দেওপানী আমাৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু এই ইলেকশ্যনত যিহেতু প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা মোক দিছিলে শ্ৰৱণ তেলেঙা আৰু আমাৰ 24 নং দেওপানীৰ সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণই আৰু সকলোৱে সহায় কৰাৰ বাবে প্ৰায় আমি 9000 ওচৰা ওচৰি ভোট জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু এই সক্ষমত আমি যিহেতু আজি আমি গেট টুগেডাৰ হিচাপে সকলো ডিপাৰ্টমেণ্ট তথা আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল মণ্ডলৰ পৰা বুথৰ পৰা আমাৰ মৰ্চাৰ পৰা জিলাৰ পৰা যিসকল আমাৰ সমষ্টিত আছে সেই সকলোকে আমাৰ গণ্যমান্য আমাৰ ইয়াত সকলো আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আছিলে আৰু সকলোকে মাতি আমি আজি আমাৰ গেট টুগেডাৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁ আৰু এই গেট টুগেডাৰত আমাৰ যিসকল ডিপাৰ্টমেণ্ট 24 নং দেওপানী অফিচ আছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল অফিচবিলাক আছে সেই অফিচাৰবিলাকৰ অফিচাৰসকল পুলিচ ষ্টেচনৰ অচিসকল সকলোকে মাতি আমি আজি যাতে এই কাৰ্যক্ৰমটো আমি কৰিছোঁ। হয়, আপুনি যিহেতু পৰিষদীয় সদস্য হিচাপে নৱনিৰ্বাচিত হৈ আহিছে, হয়, আপুনি অঞ্চলটোত এতিয়া কেনেধৰণে উন্নয়ন কৰিম বুলি ভাবিছে? যিহেতু আমি 24 নং দেওপানী 9000 ওচৰা ওচৰি ৰাইজে যেতিয়া ভোট প্ৰদান কৰি জয়লাভ আমি কৰাই পেলাই অট'নমাছ কাউন্সিলত আমাক পঠাইছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত মুখ্য কাৰ্যবাহী সন্মানীয় আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙাং দেৱৰ নেতৃত্বত আমাৰ কাউন্সিল অট'নমাছ কাউন্সিল আছে তেখেতকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ 24 নং দেওপানী কৰণীয় কাম বহুতো আছে। আমাৰ ৰাস্তা পদূলি স্কুল আমাৰ সকলোখিনি পানীৰ ব্যৱস্থা আমাৰ বহুতো কাম কাজ Lakhain ko rapho Nilip MSC constituency ke Parlo Pangti Crew picnic spot along Nilip BJP Mondol Committee atumpen bangfu kilikalong ke haidunajok ning arong aje pen anisan ke chorabla pen praik jamara charya song pen nangkaching bedun atumaphan kereng kona jamek pedopon Labang so ame porphai kepen pangcheng ponsi Nilip BJP Mondol ame phu bapuram teron pen si cepahin pupon Aluhi sar poaman pen MSC Popitro Rongpi Tami Chetongdon Anparta BJP EKAD Amepu Dhonsing Teron Chunbang Kisop Timung Nilip MSC Constituency Observer Kun Phangcholapen Radazum Chetongdon Bangso Amelong NDF Spokesperson Sojit Timung Convener Paul Gretson Kathar SDC Pen Ruben Kro Karbi Farmer Association Nilip Aro Amepu Bikram Tok Bilapen Ari Sangho Modon Kathar Lapen Ari Sangho Tum Kongres along Klembang Fuatum Lapen Pangrum Perpen Bang Paruhini Sose Apayatum BJP Aracharya Song along Chip Ogdunlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Nilip MSC Pupitro Rong Pilapen BJP Sorkaratum ke klaim kedam ke meke theglong pensi Chipa Ogdunang Kok Loputa Alang Lipen Ninjepon Chuki Holapen Ramesh Teron Report Malong News Kang Pirong Pang dua orang masuk ni gaduh pen alang di emisi pakai pisang hajat pen
Rapa tu siapa hello, kasi amin nga ronga dito, kasi rapa tu pen, butuh itu seperti tu, jangkauan tu tenta, di om curap tadi tu, amai longta, tapi ketika parti tu dengan hejon di dalam, kasi pinia bangke, kata waktu tu amin nga ronga dito pen, lam taki thang star ni adi pamel, dia sama lam kami dah. Di komen lang kami kita pun, dan educational lang kami kita pun, tapi kape itu kan kita juga, apa yang kami bisa nang kita kan, lahir lang kami itu aku jali cuman umat, kami itu senang kok itu lang kami itu mai kalau semedai. Sekiranya ang sisipadingnan biang long arak atau anu itu ang sosialang leadership na job ang sosial biang long hawar tingkur exit pan arnam le hirgimilo na bini ni pa hawar long sa tami ang sosial itu ni pa farman tami glam ponji pan itu pigla bini Afrika party pen ang sapong don voting dia kung sa tami japong nang piglenji bidi nang piglenji kasi pini BJP long apun alang tu kontan dari akhiru hidup ini senbel lamang sa program pagkutulong po itong district itong BJP presiden at kahal ang pili doon claim rapet BJP workers permanently akhiru pilo ang part ay itong labang sa may long pili itong jithan pon leke education na hin itong education na hin itong pakrangnan dilang itong karbiyat hay karbiyat rap karbiyat long education na tu kita PC kita lock masih elitum anutin guardian atum pendang lock teachers atum lapen kita higiding intellectual pendang lock student lapen press media nalitum dan nang cinatum nang ko nang citudun nang ko kalau kita juga sonjong si tempat piwang petang dan tum hege tempat pibong po masih main ke itum elitum kadang tang chief minister that itum that kibang tahumria husitame nizitang lo itum education na positive patang nai bori pinai itum establish nai kasi education na bang itum reform je pan ansose pini itum iya makai church obi alang itu desang sepen kosong se education itum commission thejima quality education thejima Ningkan po farman dipu hi chialong kelang cari ponjapan Greater Dipu Bazar Komiti Amei Fukimi Chunbang Kimi Pen Chenglok Ong Dung Ang Hoya Farman Karbeng Autonomous Council Hin Pen Arpu Pek Tangla Tom Si Mei Phulake Prodip Ingleng Chunbang Dorom Singh Kro Treasurer Gojan Inghi Dihin Rimbang Tat Heteron Lapen Ong Dung Atumafan Arpu Pek Alang litu mapan Dipu Press Club Hin Pen Sitame Pai Pai Ni Pai Trok Siarni DTC Sai Hemalong Bang Tu Ang Hoi Kacepalong Dun Thekapot Karjo Pidokon Dipu Hi Chialong Keter KR Kanem Oi Hai Hui Angnim Angbong Kedokok Titia Jok Muni Datum Kedo Kedam Lapen Cethe Cian Jia Phantame Kasik Sak Dokok Ti Lasi alang litum pen Dipu Hi Chi Ki Pangthir Mate Ke Paklar Pon Jila Pen Ke Palang Metu Jia Phan Sai Deng Pon Vek Ji Pusi Ning Jepon News Desk Report Malong News মই আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক প্ৰতিনিধিসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ হেৰি কৰাৰ কাৰণে মাতাৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয়তে আজি আমি গ্ৰেটাৰ ডিফু বজাৰ কমিটি নতুনকৈ আমাক মানে হেৰি দায়িত্ব দিছে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ কথা কে আছে সকলোকে আমাক মানে হেৰি কাৰ্যক্ৰম সমাজ কাউন্সিল ফালৰ পৰা আমাক মানে দায়িত্ব দিছে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে 5 বছৰৰ কাৰণে সেই লৈ পেলাই প্ৰথমত মই আমাৰ কাৰ্বি আংলং সমাজ কাউন্সিলৰ CM ডক্টৰ মহামহম্মদ কৈছোঁ তেখেতে আমাক এই দায়িত্ব দিয়াৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয়তে বিভাগীয় EM সদস্য কামৰাখিনিক তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব সেয়েহে আজি আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমি গোটেই 5 বছৰৰ কাৰণে আমি আমাৰ হাতত থাকিব ডিফু বজাৰ কমিটিৰ আণ্ডাৰত সেইকাৰণে আপোনালোকৰ সহায় কৰিব লাগিব আমিও আপোনালোকৰ সহায় কাম কৰিব চেষ্টা কৰিম Sintum ta ching mai pon no su tha mai ke mai pon no non executive posi ka su tha api pason se klep pon nai jima pini adikan sama mo su executive posi along sila su keklem ke damye pason si ai tha keklem pon nai jima ching mai pon sila pini bansi ka su na pasi ide salam ma he ching mai kanga ra pisi na pon ke en pon
Pusat ke lagi Karbianglong headquarter lo, Lasua Karbianglong headquarter bangke ini bangke, lagi turis bangki, bicara student atau dah bangki, Lasua tahun nama ke bangki lah bangke, kenan solo, kemudian bangki lo kita itu bemar aja lah kan itu jobji, Lasila bangke most important no bangke, mungkin tak mana lasu keklaim, asai lo mana nak kira dengan social organization, pendang lo, kalau ada customer, pendukandar, businessman, women atau anda silap situ pensi, mungkin tak suatu nang endun pen, so nang silap situ tu pen isu keklaim lo, nang silap nang situ tu ni nang itu hoi pen, nang ni kalau ada di kuala ini, bangku kontak Pai ni phai trok ani kang sampor phai trok si malompen Karbianglong Termos Council Board Chairman Mohon Siswa Hemalong KSA Thompson KSA Jameson Kongres Aracharya Songja pen Chenglok Raijam kethe geding atum chingrum pet pen Karbianglong Termos Council ACM Dr. Tuliram Ronghang ningkan phokep amahang kethe garni himing thandun si hirjume pajerdon Bangsoa him kang thanalong KSA Abidisar Laichan Ingleng KSA Meifu Jameson Timong ex Board Chairman Mohon Piso, Ward Commissioner Dr. Singh Teron, Kongres Ratcharia Songpen, Bijoy Teron Lapen, Ongdung TSA Klembang Atum Chetong Dunsi, Angdi si Hirjume Pajerdon. Difupen Advenson Hanse Report, Malong News. Angjok Pani High School along Ingdeng si Angjok Hirbang May Pamanpon. Pai ni Pai Trok Tiarni, Lakha Kre Trok si Sucheng Thenta ke Parlo, Angjok Pani High School along Ingdeng si Hirbang May Pamanpon. Labang so ame along me charipon Karbila mera me Angjok Hawararo ame Phubora Singh Phangcho me ke phalam the pachinipon Kongchun Bangrop Singh Tiso lama kangthurpon Bora Singh Phangcho lapen Sikimo Sai Angdeng Dilip Singh Hansia hin pen si Japon lin Labang so ame along Alihiaman pen KLA Tiripia me Akongchun Bang Joy Singh Tokbi Tokbang Hang Miji Hanse Linguistic Society of America Excellence in Community Linguistic Award 2021 anong kelong bang pu sekari tiso lapen ongdung obekimi ahir bang mate tok bang atum chetongdung kosom si obemi pen chenglok kadu kabe atum RDP hurpen lamer lamchong ansuse ke pangchu pon thekjima aputhak labang swame along chethan chimum pon rete langkhang pen komol katha report Malong News Karbianglong Termos Council CM Dr. Tuliram Ronghang ningkan phokep amahang kethek ani pachiton dunsi tar senot luticharia song pen ason sai kirengpon Nijang Karbianglong dongkamukam rong supiarlo tar senot pen sojong adak hengpiaklim ke sai dengpon Lutichari aterang pen patir pipon si Dr. Tuliram Ronghang amahang kethek arni hengpi aklim ke pon along Ranger Vidyut Pol Ronghang Rong Asar Monsing Ronghang Karbianglong Termos Council CM Asar Bora Joy Singh Ronghang atum chetongdon Palang litum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbianglong Termos Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kaping kharateng irthadang thengki thengrang inang jip tenajok dongkamukam lutichari aterang pen patir piponsi rong pharu tuse raijama thengpi aklim epon lapen alang liphan bo tangtar kelang jia phanta bomut bokang ang thek sitami mesen puchi pachenipon lapang soarni ani kang samapor CEM amen pen football league ke patri sitami bipon lapen bidut pol Ronghang ari deng pensi ingtupon satgang pen digonto terang report Malong News abang pu bang kitung phat itum sarsanat lutichari terang mate klub ya hinten kardom pajirlo jasme pen ini nitum dak sarsenot luticharia aklapem isi sayang deng kedeng pon ke ini tarik trok pai ceklu lake itum Karbianglong Autonomous Council ACM Honorable Dr. Tuliram Ronghang amhang ke thek arni tase alangli amhang ke thek arni dilutum kachehok tapen ke alangli phan non koan ma alangli Karbianglong Karbiakhe mate Karbianglong arlo kudu khe do an phan kachesong pipon keklem pipon ke dam pipom rangso ning kang sam lapen ning karong ajoi alangli alangli chithe la an so se kapat dingpon je phan dilutum ison soni sai ajai mek dengpon tasi
sarsenot long rat adap prang first mana ke cengsi asa yang dengke nil tum sarsenot arong prang ake sarpi sarbura tum dak idli tum marong pen sangtet kacuenam tang tirim kimanam tang tiramam tang arnam mandam tang tum hanil tum milur kai ponsi alang litum apan akhir jome chuhang pono laso duntu bangke hini ajai mek bangke nilitum thingpiarong ki jai mek sideng ponlo labangke ilitum kadok beta chini Assam Sarkar Bharat Sarkar labenke ilitum dak Karbianglong Autonomous Council CM sitame mate ilitum Chief Minister ke hai Dr. Himonto Biswa Sharma sitame media long ini TV long sitame ba kafe newspaper long sitame peklang pon je asomtin program long sitame bangsu thingpi ki program mate la jai mek jong si deng pon prote ilitum pat elong rialong asapsu monsam mate isi marat maring pen cenglok kadowe munit monot tu fansita isi ake joy mate isi ake reng medui ku alang like than pona joy ne tum tini ake hai Dr. Tuliram Ronghang Karbianglong Autonomous Council CM mamhang ke thegarni latanil tum thingpiarong ta epon long asodum thu ke thom majai mek bangke nilitum alangli lan sose achithe pading nang tapen Karbianglong arat aphan ki klempon an sose jakong horang pangtang nang pu nilitum kadogwe matasi dak nilitum sarsenot luti charia terang ahin pen alangli achithe pading lapen ke jakong horang khe aphan ki klempon ji ajakong horang aphan nilitum hirtume hang pilo lake nilitum pili Karbi aron jutang ateng pensi nilitum sangtar lang ponlo aso sangtar lang delote non nilitum alang limen pen nilitum kek kithik tang do labang so kek nilitum kadokwe dak sarpi sarpu kibi kithi iso ejang kadokwe chelang pet pen nilitum alang limen pen kek thanji labang so phibangke ani kang samlote nilitum dak sarsenot pathualong klamalong alang limen pen alang liam hangke thek amen pen nilitum dak football pathu pipondo lasi pini bangke keceng si ke opening kapat jui pathulo football khen lasi yang sam baji ke thomra chi tim mate baji plia portanul tum bangsu ajai mekta dengpon pu lasi nilitum alang li am hangke thek la bangsu asai ang dengke la somthom plisi nilitum dengpon no lasi Dr. Tuliram Ronghang anso se chithe pading nang lapen khe phan anso se kechi song pi ajakong palong nang posinil tum akhir jome arnam arnu pen hangsi posinil tum lansi hitam problem aba nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta